Asibingelele eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu enyakatho emagumbini lamanye omhlaba. Yabingelela inxushi into ephuza kwezindidi iziba ngoba ivisanisa ubungcola. Lokwatsha lozikhundla khundla wakhe endleleni emqinweni ubungqobeni ejubane. Bathu baba kaBhabharabha isipoko sendiya bathi baba kahle sikha. Bathi intombi yomlungu. Bafowethu ngikhona ngilapha eGoli Springs la engikhona khona. Ngithi ake sikhulume nansi indaba kafishane nganza kwethu sivula umqondo kubantu. Bese ngicela futhi noza kwethu esisebenza nabo esikulomkhakha esigijima nabo. Ake sitshela abantu amaqiniso manje bafowethu ngoba ngathi sekwande kakhulu lento yesithwalo. Ake sibacacisele abantu akusibo bonke abantu abafuna izithwalo nabafuna ukuphila ngezithwalo impilo yabo yonke. Asibatshela abantu umuntu bese ekhethela yena ichoice yakhe ukuthi uya emthini noma uya esithwaleni. Bafowethu ngicela ningizwe kahleke namhlanje ngigeka amagula ke namhlanje. Umuthi ukhona umuthi othi okwazi ukulungisela izinto zakho. Bakhona abantu esibalaphile abangafakaza. Besho bethi mina ngangixakekile ngaya kumkhulu bani kuwafika wangisebenza ngomuthi izinto zami zavuleka. Omunye namhlanje uyathukwa kuthi uthwele kodwa iqiniso uyalazi yena ukuthi akakazi athwale. Why manje bese senze sengazathi isithwalo sekuyona nto manje epowerful kunayo yonke into ekhona emhlabeni ngenxa yokuthi nje umuntu asiwazi uyabona. So bafowethu abanye bezibambe ekhuluma bethi umnyanga buyafa. Angeke buze bufa umnyanga sesekhona thina. Never. Sesekhona thina nqushe ngeke bufa umnyanga ngoba sobe losikhulume njalo ukuthi bafowethu ukhona umuthi okwazi ukususa isilwane kumuntu. Ukhona umuthi okwazi ukuqondisa umsamo. Once kwaqonda umsamo ngeke ngithi mina yi-foundation umsamo noma isisekelo esibamba impilo yakho. Make kwalunga umsamo zonke into zakho ziyaqonda. La ekhaya ade bengagani bayagana abe kade bengasebenzi bayasebenza. Kusetshenziswe impande thizeni noma impande ethile. We understand. That's why njengamanje kunezinto ezikhona uzokhulunywa ngomndawe uyabona khulunywa ngomndiki khulunywa ngomlozi khulunywa ngenzuza. Kodwa manje abantu abatshela ukuthi ikhona impande egcile kwinzuza straight, ikhona impande egcine kumlozi straight. Sizofaka izithwalo kube ngathi lento yonke iyathwalelwa nganza kwethu. Umuthi ukhona kodwa kuya ngokuthi uphathwa ngobani. Sesibancane sikwazi ukuphatha umuthi oqonde ngqo. Sigcine sizondelwe ukusebenza kwethu ngoba manje kasisebenzi njengezwe. Thina sihlukile kwabezwe. Sisebenza ngomuthi, sihlanganisa umuntu othile nomuntu othile. Yebo zikhona izinto ezingenayo okuyizilwane zesiganga eyingenankinga lezo lwane lezo ezayivele zingena kwasemandulo. You understand? Kodwa manje bese kuba ngathi mawuthwele abantu sesibalidele ekuthwaleni ukuthi abantu abathwala singabatsheli ingqinamba abazohlangana nazo la ekuthwaleni ngoba ziyabuya la ekuthwaleni. Uyabona nje sinomathafathafa thina into ekuthafaza ekseni ikuthafaza emini ikuthafaza ntambama ikuthafaza ebusuku. You understand? Uyakumela ukube kunomathafathafa nje lokho ekuthafaza ngeke uzukumele. Kodwa okwakho ukuthi wena awuye kumathafathafa ungene egxolweni ungene empandeni ugayelwe umuthi othi uyabona uzobona into zakho izovuleka into zakho izoba right. Kuyoze kuthiwa uthwele ulazi iqiniso lithi cha mina kangithwalanga. So ngenza kwethu ngifuna ukuyiveza lento yokuthi ukhona umuthi kodwa sebebancane abantu abaphatha umuntu othi lento ifana nani ake ngicacise lento ngoba silimaza abantu abaningi. Lento ifana nokuthi inyanga eziningi sengizule zikhuluma le language ithi inyanga ngeke ulashwe ngoba yona uNkulunkulu noma amadlozi ayo asayiblessa ngeemonto ezu20 ne double story abanye bathi mansion whatever leyo muzi leyo. Bese izothi yona ngeke ulashwe umuntu ohlala emkhukhwini ngeke ulashwe umuntu ongenayo imoto. But this person wasuka yena waye eMozambique waya kwaMhlabi yalingana la uthi mawungena khona kuenyangeni zakhona ufice mawuthi ubheka phezulu kwindumba yakhona ubona ngisho ngaphandle kuyanetha la isigodlweni wafika waphakama kuleyo nyanga. But usekwazi ukutshela wena athi ungayinaleli inyanga engenamonto naye akaqalanga shuthi yena uqala ukulapha ngoba nakhe senemonto yena. Indlela sitshela ngayo le ukuthi yena ulaphe ngoba esenento zakhe uyabona.